thou knewest the gift of God, and who it is that saith to me, that was to ask of him. So thou hast nothing to draw with. Well, indeed. From whence then hast thou this living water? Art thou greater than our father Jacob? Gave us this well, and drank thereof himself and his children and his cattle. Whosoever drinketh of this water shall thirst again. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. The water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. So give me of this water, that I thirst not, neither come hither to draw. Go, call thy husband, and come hither. I have no husband. Thou hast well said, I have no husband. For thou hast had 5 husbands. Sir, I perceive that thou art a prophet. Our fathers worshipped in this mountain. And ye say that it is in Jerusalem that men worship. Believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem worship the Father. Ye worship ye know not what. We know what we worship, and salvation is of the Jews. And the hour cometh, and now is, when true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship him. For unto such hath God promised his Spirit, and they who worship him must worship in spirit and in truth. I know that Messiah cometh, which is called Christ. And when he is come, he will tell us all things. I that speak unto thee am he. Pichi Samaria Numeinu Chon sit nahi. Ahin labagai ama jengzo. At het chompo, akida chompo. Adam na dinahin, uhin Numeinu dinahin. Pakai zen Samaria Numeinu pons. Nailu khams. John Bungli Zankana Paden Kabit Kadan Simsubide. Mayro Choizom Sen Kipong Hiden. Patim tua tao namang kumen dungyut tain sa nani homake. So in pakai sun John sangin Jesun say tamzo simen baptize atan tam sa zoy ti Pharisee hon azatabe ti het pakin. Jesun aman baptize atan sa alova asay ho abol sa ahizin buangin. Dunia kamadadha Galili nama akileta he ipilinga Pharisee ha tuiluk sa John sagen pakai Jesun mi ha baptize sa chan sa John aki pakai Jesun aki phaklam mi ha ti ai tuiluk sa John chu tuiluk sa demo monga pakai hin so he iya chu Jesu le sei ju ha Lengdam kipa tu phal han satneo. Lunga he na diwa sei je ho baptize sa chan sa chu Jesun John sagen mi ho baptize sa chan sa joy ai amai ta. Ye chun pakai Jesun mong thei sapon Judea gam da ha Galilee gam zo dingen anak pa ta sei ji te chen to. So le Samaria gam azo te ding hi
azot te hi chu ti chun Samaria khokhat sekar ati wa chun amung thum ta he chu Jacob in achapa chu se api na mun kom cha hi chu Koma chu Jacob tui kul ma hi chu in alam zo thacholin tui kul pana chun atovin he chu nidan gupdan a hi he chi rom ni te phat sim lung zuya ni halam nidan gupdan hi ta he chi hi tu la e ho phat sim to ki ba ni halam nidan gupdan ta hi sekar kitimun Samaria ni te khosana Jacobin athaha laya ana lai tuikul he chi tuikul na hi pa Jesu ki chom na a asi di te chu kopi suma ne ni hola chu Koma chun Samaria no me ka tui thali na hungi na hi le Jesun ama nu za chun tui Donding nei pe ati tui Donding nei pe ati pakai pathin athu sim to atha ten phathi bu wan lam tam som chan te pakai hat chum pathe Samaria Numeinu counseling about chung cha ali aneve kasim do sa kaza sa na hatate sarmam ni ta ai na sei kanangai chim set sa kupi hi ding jong ka sane isong tu ni ha ve la je bai ru chang sim phung ni hin paka ni ham kai don ta chon ta sumai je bai ru sa ni hin kilam sa in Valuya chon sit tapang hizong na pagkain ng inadi sa napat sa chon sit po ay chon sit na la atang hui pen ki daong pen di umlo pen iti Samaria Numeinu chon sit na ay zin wangin pagka naging at chon sit niyan chon siya kuna na sok hinong zitsun at chon sit na ngay damnong zitsun nan manatasan kaya naging pagka naging Jacob tui ko na dyan natupin na nga iti natulkang tunay lang pagka Samaria Numeinu chon si naging nay ta naidang papathin so yung chon si na zong na naidang zong deheti hinatasan namin katanglo chon si na itabang kani jomang itabang chon si na zong na pagkain naging chon si ni siya na ang himbelte naging na to ngay po naitang nulin na kilero ati na nang makadaw ka ulit hindi huhin na kanino huhin na kanino mo ba nang makadaw ka ba hindi hagawin ko ang kakasozogi tunahan ko gaya ito ni huling pibitin katari chonsin na chini amay pinta na sana chonsin katahi pinta na nga nitin Christianin ko at chonsin na sa umkini pagkay kung nilawag yung kongso, si iko'y matsatsam kim kong bove, kay sinzong mitson, si kayo bove. Lugsi, dahil Samaria Numeinu, counseling na bol at kasima po na yun. Sino yung pibin lang pagka, hagaba, lunggila, kaya po sipo, kumay. Nang mapang kahinbelo ka, lumong, lalamo nga kipata, kakikyan o, hinadibin. Tunay sa pagkain ng mga speaker akong panginti nakagaw kahit ko natuho nakuti nga kahit saan hanggang pagkain sa Kristo na nakuti ito lang belte so ito Israel te Samaria ni te akhet tam ju Zentel te akhet bang panguwa akhet Zentel te to hila ui chatabang agye ano isidang le akida ang among sidang Samaria mite hile Israel teto Assyria mite kitchen ama ho sila sei Israel kung song kung ni chu Judah la Benjamin kung chu Jerusalem la Kimvel Judea gam sung chaluwa Judea gam sung ato pusa hibel kung song mo tensi chu Salam lenggam Samaria la Kimvel ato chen hibin pathin Israel te thubi la
khát cho hi cái chen hal anh rằng Israel te hi nga chu na cha patel zidi nga chidang nam dang te chan ho na pi pi lo diu chidang nam dang te cha pa ho adinga na chanu te azidi mo ba na pi lo hi diu intermarriage pathin asata an kha ahin la salam len ma chen Israel pung som ho chun achanu te dong chu chidang nam dang te cha patel zidi ge na peta gen chidang nam dang te chanu ho dong chu ama ho cha patel zidi ge pi pi ta nei na sa pathin min mo chun the hum ta pe che chidang nam dang to ki chen ho a cha te ho chu Samaria mi te ki ti pe che Samaria mi te Israel te mix a hi zim wa ma ta ma ho thi san long a za wa nga chu zan ta ka bang ko ma ke pale tu Judea ka moment Galilee ka moment aki ka wa hi kim hang tabang mo la hang i cha za nam khat nam le ta khat ma itlai lai Samaria mi te hi khosa Judea ka ma ke hi pon Galilee ka ma chem ho jong chu Juda mi te si Hich Juda mi te Judea kam les Galilee ka ma chem ho aki yu to aki chot do din te mo le Samaria mi te athet pe se diu ba chu sot ka lam pi a zan pe na hi chi ji ta zan pe na chi ba le hum ba diu ai ba ma chu Samaria mi te chen na khole gam lam pi ho cha ho pa ki la aki them sa dan dan chu chalam chu ho ji lo ba a pen la ta ho te ka na ni khat lam pi zo din chu ni che na se san pi a zo ke mo ai na pa kai Jesu la se ji ho Pharisee ho na ni ho John Baptist samin Jesu ni ho baptize sa hatan sa joy ti thuki thang za pha ni Jesu nom the sa ka ko aji chu pa kai lam le lam pi sing tu dina John Baptist ki so hi sa thin ga le kha ba ki mu du ju ya Messiah Jesu Christa akisan the ni ba chu John chun lam pi na sim tu a mi hon lu he the ni ba chu baptize sa na ala tua John sami Jesu baptize sa ha bo ta ki ti a hi ati lo Jesu bang chu koi ma baptize sa chan sa ko khalani chu ase ji ho aga ho sa ki di da te che thua za pha le chon ase ji te chen se to chon Judea ka ma ko nen Galilee gam zon na si ta ve Israel mi te Juda mi te atheno pe che Samaria ho Samaria mi te chen ho da na ta pe ji wa ko chon Jesu Christa ni ngai du na he mi te ki ta ama Samaria mi te ho na ho chu pe ta lo ven azurta apalta patin tham tunin su te ho banui mi te na ning sit mai te ning sit mai te banui mi te ning mu sit mai te noi sit mai te lo hi zong la pakai patin mu ava ning sit le mu sit le hot na ki cham ku ti sei lo no pakai Jesu se ji ho Samaria mi te chen na khum nam azo petla sekar kiti mun hum no ba hen ni ha la mi dan u ta ta phal bilai hi le ba uzi pam ge ni pi la ri ai le ba ko cha ha ji lo lai din ai ba ma chu ko hi sing chi set ta ding ka rin cha ni sa be chu hum tan te ka ti ni yo holam timing lum zo ya se ai ke che phang do na he sekal mon he hum thong he ke che mon na he zako Israel di apakai pathin amina hia pi pa tuikul ganchama mi hi zeon akosa na chalo bai tuikul ke lai ma pha ke sa tuikul si ke che mon chu Samaria mi te sekar ki ti mona che ho chun ke che tuikul ane ova Celai mana tu Yesus
ta asi di hawang chu kopi su ma chu lu non ne ding so ding kopi su ma chu lu no ve ti so kem ne he chi sekar mon he sikim ko sikim na gel no vai Jacob na chapa jo se na ute ke boisin ka bethan de aso sikim la na au te ho hin ju na sikim la na si jo na gel no vai ne la Sunday school a ki sikena au sikim la na ke boisin jo se jo te ho ke chlai mo ko cha ha chu he je sekar mon he sikim ko ba he ibar mur sang le gerajin mur sang te ni ke he amna no didan kitsi se jingen de gati ai le pakai Jesu zo Jacob people mona jon atota atha cho je atu he akiti Jesu he pathina hi na zo 100% mehe mahi na zo 100% lama ha zo te la tha zo agil zong kil thi adam zong cha te alung zong ham the alha zong se mi nahi pathina hi na chu anadam lo sudam the mit soil by na kong sat mo ho su ta athisa u isa la zer thi no kai to mi him chom sin zo ngai dam tuisi len pi tu su sa here 50-50 and they born meaning he is 100%, but he is 100%. Anak kita sini, kema minin midam mule anasam na vina jetis kita sini. Antichrist mungkin tak kan, buena. Siapa so nak nading kuunijon so lewat sama buani mihim capan ba mungam nading zin so. Bukan itu boleh diamal, kes. Mihimpe kata sampai siapa, anak pangkai. Nalempau kahi katil ama le akitan sabu dia tiba. Wana pula kahi atil akipatin saya. Sunga seni deh. Israel pe lengga padejun, alempau ba anadei. Ia cuma masa Palm Sunday di pidina sangat cuma tu Jerusalem aja. Sangat cuma tu sangat tu kena cina nong jadi. Sunday school simun bolhon Jesu lima suruh ata ahi ata ajo kita bangaku a figure sang ka ai kati aken dong busau ta asyik musuh Pecita bang ku Jesu nong to nahi ka ahil sangan sama to ju aken to la ke kai. Cito aken adop sangkit. Ale di dan ju olivin mo bed face kiti apa na hukum su pedin battalion ho pa ding Jerusalem chan ge ju mil thum ver kit na lai ju battalion apa na. Ha di dan ju. Sadducees ho Sanhedrin member ho a political leader ho Jesu chu le ahi apak sando sion nam le bala asam hin te kalen tuin uki te na isu ahin til khat mun hanam mi pi ho chu ita sano ini so ki bak si su le dio ahi bangen uki pi ki te ho ai lo ba hi le uki hom sa ki loi ko mo hingoi lam kai mo sam hi le mi pi i za in ki sam nom le ji le kita bantu Israel de nam din. Lenin na samu henlang hide Palm Sunday ni kuatsu samana to lugin he ibia to dira sakala. Sakala to bita to din Jerusalem lugin Israel le kabatun to de Israel mite romite tunai na noya kuna samhat na mo de lengam jutun to ai là mà hòn lên gấp đi vào môn lên pa na pa phải khát này này Jesus sắc là ta lo bên cái na trong chi ta lo bên cái na chi là đi ta na Jerusalem alut ngay pa na alut na cái ya sang na to ta hi lên gấp us pa ta bo na
Hùng hình tùn độ đinh Việt sẵn là hề Samaria và hiện thằng vậy là được cái chất cái giờ chú Israel để Judah mi để Samaria mi để giờ cho khu biểu dột mà sang là cho bèn đến cho đặt tiền người khác lắm độ sang là mình dột đến chú cái hiện đó rồi Samaria mi để amu amu lu phật lệ mà họ đã chọn thật sản đàn gần cho cái gì Izen dalam firman kedua adalah apa yang ada Jesun ba akepo Jesun minayunan bang Samaria mi akepo Israel dan bang Samaria mi kiti pot don akepo akep Jesun ba akepo Samaria mi con poho Israel dan akep bang Jesun ama ho kiwelogin mi chọn sinh cho hết bộ, giờ có tùy cơ là cho nó bên, nếu mi chọn sinh hết, giờ có tùy cơ là tùy thà là hùng đình châu có cái gì sự đã phát hiện hết mà sao anh là chúng ta, Numeinu giống có cũng hà, giờ có tùy cơ là cố để tùy cho thảo ta, anh thảo có cái gì sự anh không ta. Tuy tồn việc này về tuy là hình thiên ta nó mấy nó sẽ đi phải kéo ta ăn cái đắng ta à bên này là Judah mi hi cái xin ta Judah mi hi cho nó xin ta nang mà là Judah mi này hi cái mà Samaria nó mấy Koma Donding tuy là thủ chu ít đàn nó ta so kita ho Jesu Kristus minai na approach na hin bo teng le nang dina luk kita na hin ni ti cha ku ni Judah mi dang don Samaria mi te atke to Samaria mi te atke ale si Judah mi pa mi mai no holo mi tu pita pa don be tu ni pin ka tu su ke chi no me no hi alung kita Jesu minai lu na chen che Samaria Numeinu mi chom se lu chu alung thiên akidan sa anas ke che pa ni Jesu ibile se ta ki sama chi zin adam cha na de ahila Jesu ta sa tui ngai cha a pe lu lu banui mi te chom sit na thaga ku inom ngai cha na je ka da na che pe Samaria mi chon sino thagao dang sa Donding tui ne bi te Athum ahile Numeinu alung ma te ha nang Judah mi ya ki Samaria mi Koma te ta na chu Donding tui na lu khamai ta chu apui choi dhelovin Judah mi te Israel mi te Samaria mi te akida wa thep message mo pe che het ja tu ya thum chu i pe che dam ti chu Numeinu ni alung mo ton che ngai ta pe che akida la ta la hen pa ga ji sun san sana na he nga tui thu ma he mo hi het sin me chon ama kong so ta thu ni chu te la ma nang ma hit tui na pe ta dinga Numeinu lu khắp che ta hin tui na pe ta dinga te lu khắp che pe che phang la chu Numeinu jong pu nang man atha na ding ima na ni po tui kul la thu en hin tui tu bia la an hin tui ati chu i ta ba ko ya na de phang atha na ni po tui khu hela thu en ati ahin rom ta ahilo le tui kul he ap va aman jong dona acha ten jong agan cho hon zenin jong he adon kapao zakop sama chung zo ni ma Numeinu bois ta hin bo kita ke che tui kul analai aman jong ado agan cha ten ke che
kapao kapu zakop sanga chung nung zo de kim pui so hin mo ta Jesun nong te phada chana don nen Numeinu za chu ko hi zong le hi chi tui don chan chu dan cha hi ni hi ama wang ke man ka pi ding tui wang adon zo sidinga dan cha ki lo na tui hi tui ta ke tham ba Numeinu lung gim che in ta ka Jesu tao si ka bo ta lu che je ka pi ding tui chu asunga tum sot kim lo hin tui pu na tui na so di na he a hin ti ta Numeinu lu khap che jin che pa da chun Numeinu chun Jesu za ai la pu he chi tui tu nei pe ka dam cha ki lo na ding la hi Koma ga hi sa nai get thei ta tui tha la ka hum ki lo na ding hi chi hi tui chu nei pe na ding Athum jing ta amini na hello na ai na hin tui Numeinu na hello ama gela chu ke chi ta sa tui si ta bang bang chu hi ding ke cha do na hi le be ke ta lo de ham alo dang cha ki ta lo de ham ke cha lai na jakob tui kula ve la tui hum tha ki nai ta lo ding ai ya dang no no jing ding ta bang ai ki nai tu lo hin hi chi tui chu nei pe ke nei phum jing ta ale ni pi ta ba pakai Jesu direct hi mo ta ama sana sa be ave he to direct hi jilan na ini bu gopita jilan ini Jesu ni sinu mai nu hi atan chin zo sa ho na he so ke nei nei bu ga poison ke Koma hum fan adita ne nu mai nu chun ado Jesu za Kema ini bukan ibu, Kema ini bukan ibu. Jesun Numeinu sa ini bukan ibu nanti Jesu nasay nasay. Izin mi tinanang man zingan na izin ay natua pazong nazidi tayo. Ajihat sa umlo ani wang pasal na to mu paso na so hitin ha zina zo hijipet ta zina zo to pasal ka to ko ai bang ama zin dong sa zin Jesu Numeinu si vela di kinta ati kinta kaga lumay to hijipat sa Numeinu son kapu nang mahi thiam kau kat nahi ka heta ai ki chapu thiam kau kat nahi ki ma ka heta kapu te ka pa te ren hi chimola hi mola ki chu ki bal mole garage mola se kapu te ka pa te hi chimola hi pathi ana hu si hi ahin nangho Juda ngite Israel ngite nangho Pathi aho na ding mun chu Jerusalem hi nati kapute kapate hausun garajin mo to deng ebal mo dunga hi pathi na hu siwa mai tapana si hi ahi na hon Juda ngite Israel ngite Jerusalem abo pathi ho te nati ve ahi ti ta ai je phada chun akyo ba no nei zong kita kakai di so numei nei ta sanen nan hon pa chu na hu na di mu hi si mula zong ko Jerusalem zong kita bang pha cha hum thu ge te na pakai pa chu kai ti Numeinu na hero te Messiah Krista atiu chu hung ti na hi ki ka he ama chu hung deng la ama ni zang ka e so ke hi pathi thang Amen Samaria Numeinu mi chon se ki dau
ta nu lo so ta the do ta nu Messiah hung ding hi ananga ala ta sile tu cha en tu mo ta tunin so bi de ha nang le ki I chon ta na hi paka anga ki su ma paka ina ka no a hi le I tha to ta a hi Samaria Numeinu mi chon se le Messiah hung ding hi ti ka he ni khat ti na hung ding he ti ka na he ama cho hung ding la thi sa ka ama ni hi chit pi di hi ti ka he aki hung pi pa to Messiah hi la he ahi la Messiah hung na ding ana na le ahi la chu Jesu hi mu si ta hung ke pok ta ne ama cho ke ka hi nanangazi Messiah cho ke ka hi te pakai di so hung ke pok ta ne Piti pa na chen Numeinu zo Jesu da ha ko pi so na sai ta ko pa na sa ta hung loi chen ka hi na zo se go ka hi na zo se mo da se go mi ka me ama pakai Messiah ki pa ki dai na akwi ada tui pe ada Jesu ta ko Jesu na le ito ni pibet sa dia Messiah hung ni he ama hung ni ama kini za ka ise dia hin se da Jesu ke ma ka hi chu ke ma ka hi ati ata san dia chu atui be da ko ise aga mo pa chat khil rom hi chu